Whalawhala hea tu hane e tau wala tala te tupu ke lata moe a whiawhi nei. Whakalaula he tau māmaanga he te hukui whak te whono ke whala tau patanga tupe ke lata moe hiki ki angai matangi. Lango matai e Pulse Telecom e whahinga hua moa moe whakawhanwhikau ke he tau whakaruanga whakako mai tau tangatanga hua. Matala he tau whanau he aonga tukolunga ke halo tūla tuwhanga he tau palepale. Kua mai ke e tau whahinga hua he whakatawhonu ke moa i whala tau whakamāmaanga ke lata mo i taha patanga tupe ne kua whakatakai he lalolangi mai tau hiki ki anga matangi. Koe ahui nia whine whakatutala e ke he Green Climate Fund mo i tau pohala ko mai ke ke tālanga i tau whakahoruanga ke mai ke tukua tu e tau tohiole. Talhaua ia e hukui mai Pasifika ni ko langmatai atu ke he GCF ko Coral Basisi. Mahui ngai tau whakatutalanga nei ke kisia koe tau puhala whewhe ne ko mai ke maua langmatai mo i ngahua au loa ki ai. Hai iei fuki e taha tau mawehianga he tau mutu kau whakatahe laulangi ne kua ono whakamahino ai ke langmatai tau mutu ki tau puhala ke pui pui mo e tatoku atu ai ke hiki ki anga he tau matangi. Koe fuapuanga po ke manako he mtakau nei ke moa e taha seo piliona tāla he tau tau takitaha ni ko mai ke he tau atu motu ke he kehe ke tuku atu halu tūra tau tohiale ke moa whalu he tau tupe ia. Ko whai mga he motu he tau sea e tau matangahua ke he hiki ki anga he tau matangi mui tua e ke he whala tau maweheanga ni ko whakamori ki ai he tau mga he ko mole si ko talahau mai e fuki e Coral ko mai ke whakamama whakamtaki ke tau whahinga hua ke he whakatawhono. Koe he ingoa e Green Climate Fund mo mai ke whewhe ke kumi langmatai ke lata mo i tau hua he motu. Koe whakahoruanga nei ke kamata whakatutala, koe he ingoa e tau mana ni kua lata ke tau se. Kai ke kua loli ke tau sta papa ke mō mai tau tupe mo mai tau whakahoruanga he motu. Pia fuki mo i tau ngahua he whakatawhono. Hane whainga hua whakalataha e whainga hua moa mo e whakawhanwhikau mo i taha matakau ni whainga koe Pulse Telecom ke whakaholu ki mohala tolo tau puhala ngahua. Koe tahana puhala nei ke mahomo atu e tau whakaruanga ke lata me tau tangata ne kua whakaunga i e tau telefoni me tau koloa ke uta whanu he tau whekau. Ne hohoko mai whakamua me takau nei ke he mahina he yulai he tau nei ke whakatutala whakamua. Mo ki sia koe he ingoa ne kua mai ka lautolo ke laumatai ki ai. Ko mole atua e tahe whahitapu he tau se tau whakakuanga mo e tau tangata ngahua ke he Telecom ke kisia ko tau puhala whē ka tau se tau le kua, ke mita ke tau whakatokanga mai tau tangata. Ko whenonga ke ua kia nei he mtakau Pulse Telecom ki niwe. Ko hoko mai whaita pamaare, ke puke e tau video materials, ke lata mai tau training modules, ka talangera tūru ke whaanga mo tau. Whae training module ni kua amla ke tau se he e maho nei, ko e training module ke lata mo e tau rikua he tau line telefoni, fixed line network, tau rikua ke lata mo e ADSL broadband, ki tūrua ki ko e module ke lata mo e tau power supplies, telecommunication power supplies, e whaonga he network mo tau, mo e ke whae ki ko e project management. Ia ke lata mo tau tūrua he tau senior manager ne vai manage the project. Koe Pulse Telecom koe taha businessi puke matakau mai New Zealand mo lea e uong fulu e tau he laumatai e alutori ke te puhala uta whanu te whekau ke he lalalangi. Ke he mai e puhala ne tau sa hapua ni tau training for a company puhala koe they do the filming he tau mena ke tau se o mia ke mapopo mai e la tūru company te whawhano mai e actual video modules ke whaonga mo tūri ni to staff and will be available all the time ke e pēka langa tahani ngai ke ni hawa I need to refresh whaonga ni e tau modules ia ke tau ngai ke mea ke manako ke whakalolahi whahanga make expand into training modules here. Hey, from how ni ke pai telecom tu ngai to power supplies make for for hila PCN for ki ni for power supply systems make for that particular training module. Moi project management
Mai ki fuki tau whainga hua fuki he putafon. Po ke private sector. Ke whaonga fuki training module ia ke nata mo tūla tau tau hua. Koe whalu te whaloanga nei, to mai ke fuki ke whakaonga he whalu tau whahinga hua he whakatufono. E kua whai mga he watua i alo tūlu. Po ke tau kui alo tūlu ke whakatutala mo i tau whahinga hua ke kehe. Ke tau manako, ke tau lamtai penei. Taha mena fuki ni kua manako i alo tūlu ke iloa. Mai he tau tangata i tau le kua. Ke lali fuki ke whakaholu ki mua i mita ke tau ngahua. To mai ke tālanga i fuki e tau ata ni dio. Ke whakawhanu mai whakaonga i ke he motu. Ke tau kahau. Fuafua to mau popo ke mahina masi. Ke lata mo i whakaonga he whahinga hua moa mo i whakawhanwhikau. Ne whakahoko e tuwhatuwhanga he tau palepale. He tau whanau whakako he aonga tukulunga. Ke he awhalaile kua moli atu. Koe tau seanga nei ne whakahoko e ke whale tolo he aonga. Sikisia i e tokolonga i tau matua. Mo i tau mga whaua ni whakalataha atu ai. Ke mamata atu ai ke he whala whanau ni whai whakamailonga. Mai he tau wahenga tukitaha, ka mata mai he wahenga whitu, ke haku atu, ke wahenga hongfu matolu. Ki sia holo ki mua e tau siang he aho hakua, ke he lahi mai he tau longa kua moli ki tua, ne whamahani ni ke whakamailonga, ni e tau wahenga he tau tuanga ni mua, tu ua me tu tolu. Koe mga honei kua whai whakamailonga e tau wewehianga tukitaha, he tau whakakuanga, umoi kua mailonga e tau malolo e tau whanau, ke tau whakakuanga ke ia. Mahino mita ki tau whakamailonga nei, ha kua mai ki ai ke kisia e tau malolo ke tau whanau, ke lata me halu tūru e tau whakakuanga he tau longa ki mua, ke mai ki ai ke ngahua, ke tau ngahuanga, kua lata tūnu me halu tūru e tau malolo whakako. Kua ia ne kua whiwhiria ke mua taha he tau whamatalanga, ke lata me aho, kua e ke kafu ko waimanu pulu, ne whina tu ai whuke he aonga tukulunga, ma tutaki atu ai ke aonga whahi Hinda malolo sino, hinda mutu kehe, si kua mai ke ia ke liu mai mo i ngahua i ke whalinga ngawi niwe he motu, ke alatu me hana te tangata. Whakamatala e kakapu nei ke hana whenonga, mai he aonga tokolunga, si hoku atu ke he tau aonga whakalaulahi ki whisi, mai ke liu mai, mo e tuanga koe hingoa e koe e ke kafu, koe aonga he hana whakamatalanga, ke mailonga he tau whanau, he aonga tokolunga niwe, ka eke ke whakamalolo, ke whakako, tō moua e tau palepale, ko mua ue atu, ke lata mo i tō moui he tau tangata pe motu. Ka kolo tolu ne moua e tau palepale lalahi, ke tau wahenga lo tolu, ke lata i mo i tau wafe ang malima, ke lata mo i tau wahenga fitu, kaira pui henga. Koe atu tau wahenga walu, ko Chloe Ioane, wahenga hiva, emu mangatungia. Wahenga hongo fulu, Shiloh Pasisi, wahenga tau hongo fumataha, Maravina Siohane, wahenga hongo fumaua, Tāweli Pāvihi. Ko ia ne kautua i ke moa e Dux ke he tau nei, mai wahenga hongo fumatolu, koe tamawhine ko Isabella Fuhiniu. Koe tau nei fuki kua mailonga i koe whakausianga i he tau whakakuanga halo tolu, he tau whanau wahenga hongo fumatolu, whalu tua kua amamnaki ai ke ua tua i ke he tau mutu kehe ke matuta kia te tau whakakuanga, ke lata e halo tolu tau mabui, tō liniu mai ke motu, mai whakaonga i te pulotu halo tolu, ke lata me motu ko niwe. He tau walatala tutupu, ni ko mō mai ke lata me whiwhinei, amnaki e liriu whilawea pehenei fōki, ke tau walatala tutupu, he aho tu loto. Ua ni mo, koe aho pungipongi, koe aho tuwhatuwhanga he tau palepale, he aonga i tau whanau i ki halamahanga, moe amnaki ni ki mawhole tau whakawanga ia. Kia ora nofua, munene pō, tō liriu ke whilawea.